thukana neso iqembu alikwazi ukwakheka uma kusenabantu awukwazi ukuthi ngigqokele skipa bese uthi ayilokho kugodole kutshethi kusini la ngo-2024 wawungifica ngiditheka wefika uFakusandla namhlanje senazi ukuthi kuyadliswana iyeke leyo nto nezo ingiphatha kabuhlungu kabi ngoba nango-2024 ngangigijima nani 2026 sizogijima sonke futhi lamasela aphethe umsunduzi sokwenza iqiniso lokuthi aphuma ayithi nezo umkhwanazi usazobanyisa bose beyiqathaze emabhilidini singekuvala ke manje mana-ke lokhu zamana khona ukwenza ucana wakudala uma sekukhuluma umkhwanazi singekuvalile awukhethelwe lokhu hayi umkhwanazi usazobanyisa hayi kancane sizoshaya sonke ke le ngoma nezo